turagushimiye cyane mukama kuri ingabire y'ubuzima ubwoko bwawe dufise. Uri Imana igira neza byose, uri Imana itera iteka igateturura ubwoko bwayo, uri Imana isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Twebwe wa muryango wa uburenganzira bwo kudodora ukogururirwa. Itwebwe bwa bwoko bwa wa uburenganzira bwo gusaba bagahabwa. Icyambere tugusabye nikigongwe ku ntege nke zacu. Turagusabye utubabarire, nituje imbokoboko, nituje twijajaye, tuje twitwikirije amaraso mende ya Yesu Kristo. Tugirire ikigongwe ku byaha byacu byose n'ibicumuro byacu byose. Tugirire ikigongwe no ku ntege nke twatewe n'igisokuru kibituvukamo. Tugirire ikigongwe kuri hose twiheba tukumva umengo uri Imana iri kure yacu kandi tuzi kuri Imana ikora ibitangaza igakura ku cyavu igashira ku cyata. Ahose tutabyutse tunyuzwe n'ubuzima bwacu, ahose tubyutse dufite ishari inzigo n'imibabaro. Muri Isaya 12 iriza muri hagati ya 12 na 3 turagusabye ubwoko bwawe tunezereze nyakora ku ngoma. Turinde kubabara kandi twagurira imbibe, duteturire mu bwoko bwose bw'amagorwa, turinde amarusha. Pfumbatisha ibiganza byacu nitujya kujyajyanya kimwe muri 10. Bohora amarangamutima yacu nitujya kugaragaza ishari cyangwa inzigo ko tuzikorera Imana dutabara amakuba y'ubwoko bwose. Igikundira uruhanga rwacu nitujya kugukoza isoni aho twicara mu byo tuvuga no mu byo twambara. Wabereza n'amavuta yawe asa n'ay'inzahabu imitwe yacu nitujya kugukoza isoni ngo twihebere ishushani kuko tuzi ko ari wadukura. Nitwebwe ya mashusho warema wishushanije ko, nitwebwe wabumbabumbye aho wibereye mu ijuru. Ntukaturabe ngo tubone nk'inzige kuko niko Bibiliya ivuga mu buhanuzi bwa Isaya, ahubwo utubonemo ubudahangarwa bwakomotse mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo. Ibisigaye uduhe kwidegembya ukwishira no kwizana tuyobowe na mutima wawe mweranda. Icyakabiri ngusabye duhe mutima wawe mweranda, muduhe kugira ngo tuyobore, muduhe kugira ngo tugenge, muduhe kugira ngo turinde, muduhe kugira ngo twigishe, muduhe kugira ngo tubohore, muduhe kugira ngo adutwenze, muduhe kugira ngo ibyangiritse muri twebwe abihindurire ishusho, bihindure isura byemereke kandi ubwami bwawe buzewe muri twebwe, maze ishaka ryawe riranguke mu buzima bwacu. Ubwoko bwawe duhindurirwa amazina uyu munsi wa gatandatu, uyu munsi rigenekereza rya gatanu ku kwezi ko umugisha wa muhigo twahiga tububyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Ibe muri twebwe igwiriye rwose. Amen, amen, aleluya.